tých dňoch cena maliny počala skakať, tá za extra klasu, ktorá ide na americké trgovište, dostihla 163 dinári. Perša klasa dostihla 158 dinári, ale malináre i dalje nezadovoljni i vymahaju, že bi otkupna cena bila jak vývozna cena malinovog grizu za vývoz. Думам, že реальна ціна за віламет першої класи 190 по 200 динарі, že bi було деякого заробку. Nije to še vlo ni slučelo. Jedan vlasnik hlazaljni u Vojvodini otkupil već jak 200 toni polki i polani po visokej ceni, a već ju nje mohol predac. Prišlo mu na rozum pomišać ju s mikerom i vilametom, ali kupec to obačeli, šicko mu vracel. Ja думам, že bar z veljo lonjskoho urožaju ostalo i teraz vlasniki hlazaljnjoh spušćuju cenu, a znam, že malina toho roku podrucela u šitskih žemoh. Poneže maliny pre januarski šnih i majski mrazi bude holjem 30% menej, zažli može očekovati, že je cena za produkovateljov na koncu bude výhodná.